Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki Paidbah ki basyong basa hakasnong Iooksi Saphai ringkat kisnong bamarjan, ki bahap haka than Mukayaw Constituency West Gentles District. Kidon ka jing smutiang marsuyo jingtep baki arngot ki Kynthei, Samla ki badang wanpai na Bangalore ki basyong basa ha Assam Quarry. Kabadai kasnong badan ka jingeti doyong ha Assam, kabahap ha kajala Assam kaput bat kajala Meghalaya. Habai krem bat uba manang ai sutnga ubadai publicity secretary jong kakasi Students Union, Kynthei Hills Union ubadai trai snong ru na kasnong Iooksi, ulai tho banadu bala yo jingpang COVID-19 ki arngut ki Samla Kynthei na Assam Quarry kabahap ba kajala Assam kabadan marsilyang bat kasnong Iooksi kaba penyaklat ya ka Meghalaya bat ka Assam da kawa kupli kalawan ra ka jing snuting na kalyang ki Paidbah namar ba yo dan ki badang yarong yami por menmet leng ba ki lieng dan kasnong Saphai kabar kata kasnong Saphai habor dar be bordar long hau surok ba gin song Saphai ka snong Iooksi ang ta konsinong ang ta ka snong priang snong yaw tme kita gin snong giwe long snong barit dan ni ya tipsilan batay kini ki Samla ki dei banae bayo COVID-19 to dei longi kini pa jong ki to la sa stu sa Assam Quarry nomor tu Assam Quarry ke dega jaka ba dan dawyang pim do jadi i syak gini karena beli long to isa isai wan isa sa stu jaka sa me bisa kam gum to mo ka dan dawyang to iki wan to aga kiwan khat we trek mata benai te hakta ke segi long sim sampero ki te rei khat dai trek pat long yo pasti yo long pasti ni tiki beruk sa to he snong markhabat pi ang marsil yang wa kupli be okay tipsilan batay ke ke jingma ya ke snong do pi habakane dan hasil yang kupli pian jingma te long marbang long kaput hoi so weru ma nomar long hoje ga lenti ba la surok kain la khang kain dagi len hoi la la close be yang ba don jingma pat nomar ya don go wa bi ta kila gibru gila ban jam sa siling dagi ling tagin nomar yu jam por minit rom tem don betem tambam talong menin kesngi naling pelit gila temen lasil wi ling bro kemudian sana ling kelaya sini ini kan yo la sepat don tebio don giling bom stay daling Assam pan bom mesti ngampat gila sil nampak sil kan ling yo la kan don bega jadinya ya lada yo galing hiling tu lada tulut kemut don bega jadi rubian itu kan kumba kan utli kini kiling jo ya rong yami na kaya sha sample ba kawa kupli ang porba lai dagi pang puli gain dagi pau don totally don giling bakamai don gibalik rep siling nomor don gatu longkum sa Assam to bordar gain kaput itu long di dekat rep ya pedeng gwa kupli gain dan kita pedeng jangwa kupli di don gi kenja ilum to di jong gi sai rep sto he jadi ling te dagi long to baro long la proses sampai mangasni ikit yu kikit bekimar mangne stesha siang ka Assam ikit kimar ban le bumar nagawa te hoj la porbar lai te long ini kit ke yang ki bun tiar untuk marba mardi stesha sa Assam Quarry na snong jongi long bag snong jongi Iooksi jadi jam stasiun yang nomor kidon ke jaka redo yong to gi bru gi nang ton Assam ki kit marnang ne be nomor kham
kam tapi kan lentir hamsungแต่กูมุ่งยังล้อมจงกับ TSU ก็ไอ้ก็จิกันตู้ก็จงพียากีปัจบ้าจงกันเนี่ยก็ทันจงพีฮัลโหลฮัดเดนบ่พีบ่พีแล้วก็จิติดมั้งมันเลย COVID-19 ชิดเชียงอาซัมมีเรื่องนี้ใช่ลองตรงนี้ใช่มาหามีบรูบาหาคุมกุมีปอร์บาดอนกุมเลยคลำมั้งอีหลามาหามีกี่บานมรงนมมิสสเตชิเลียงวัดในกิเตนะชิเลียงชันเนอร์งแล้วนี่ลับลองนี่บัดเลยyang alat lah, nomor tiga two step hari ni tentang seluruh restoration aku asam uri, long tablet jengai tu nasional jongi, long don betang mas liang ni, long nasional jongi lah you easy, saya nasional asam uri, kemudian ada yo lailan gibru, bandung banmi te lak selampet kan bu jengma be, tak ada ni lesan maham ni wat ni bor sinong saya nong jongi ru wilayah long ya Paidbah ni wilayah seru surok untuk dibahas untuk ada waktu wilayah kang sebab untuk masalah lain. Dia film kini kita di warna Bangalore kita di populer kelas kita balik trade. Dia populer populer. Labun bayar COVID-19 tu markap berpin Assam ni tangki orang. Hadu hang area umbang su tangki tu ya orang.